Ladies and gentlemen, mga partners, please help me welcome our speaker this evening, no other than Honorable Mayor Junard Ahong. Thank you, Doc. For the introduction, Dr. Lagunda, kagana pa siya masipang pakpak. 1, 2, 3. My darling, I love you, 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 I love you
Before that, I'd like to acknowledge first the president of ACCERT, my very good friend, Dr. Miguel Mitch Ortiz, and his first lady, Marlene Ortiz. To our Executive Vice President, Dr. Joy Bindoy. To my friend, the former mayor of Ilocos Leyte, Mayor Roy Roble, the owner of Roble Shipping. Wala ba dyan ko'y bayad basta musakay? Thank you, Mayor. To our special assistant to the President, Mr. Miguel Benedict Ortiz. The VP for Operation, Colonel Nicodemo Navarro. VP for Finance, Dr. Danilo Pacanya. VP for Education and Training, Corporate Secretary, Dr. Zed Lagunda. VP for Moral and Spiritual Transformation, Dr. Joy Bindoy. Akong playmate sa tennis, ulit ko katawag niya. The Vice President for the Law Enforcement and Community Affairs, kini mo pinakakusog pakpak kanina, Dr. Benjamin Masirin. Kay ko hinay yung pakpak, papauliho na tadayon ka lang. Siya nagkiyaan ni itong video karon. He's a very good friend of mine. When I was a teenager, that time, ito yung papa, si Attorney Masirin, huwag imudalan ako. First time that nakadto kong buhol, tungod sa iyang papa. Hindi ko kalimot. I was 14 years old at that time. Bawa mong gano, kaya among biyahe ato padung sa Talibon. Kanya, mga gyapon, may pliti sa barko, kay sila partly owner sa itong BG Express. Maabot mi nga to sa Talibon, alas 2 sa kadlawon, nikabot na mga to, first
kinanglan na doon ako no'y hagkanan kaya harong di ka mabuyagan na kining batanon bata tuo mo kita kimahatlok mo kita nga buyagan ta ipahawak pa itong naistatua sa talipod man siya naghawak itaon ko dito sus pagkatubang ako kitaan ako kay si President Carlos P. Garcia Marian Presidente ng taga Bohol. But ang mo ang biyahe nagtupamig sa Trinidad kay igsuon ni Attorney Masiren si Dr. Masiren mo may among istaran kay magtudlo di nga doong tennis. First ako pagadto pagabot gid mo sa balay di ako sa gawa sa ilahang balay na amoy murag kubo-kubo na ibatang gamay silingan nila nagsagit kung nagingon mama ahong sapatos tuloy ba ni kailas mga bata ako gina ng bata ko. Masado? Ahong sapatos lagi. So, nagdaga ng bata, kaya medyo nahadlok siya. Moto na matana ko ni Dr. Masiri. Dok, siya na lang ahong sa inyo? Isa amo kong sinultihan din eh. Ang ako sa inyo, ako. Ang akong sa inyo, akong sa amo. Kay Lisa may lang KOH. Ako, wala nga. Ako. Wala nga. Nagkakong nga kaliwat nga taga-Bohol. Isa nga taga-Bohol. Hindi gid ako makalimta ni Dr. Benjamin Masirin at that time. Kaya wala naglawig sa barko. Magdaman to siya organ. Hindi ko kalimut yun kay at that time 14 years old ka wala sugod-sugod di mo nga ubati kag paghigugma ba di ba? Kaya magitawa ko mga puppy love ito na magtukar dito na mag-play dito si Dr. Benjamin siya organ hindi ko makalintag kaya iyang duyog ato kanang music ito nga you're the king and queen of heart. Basta nabita siya mong pumati. Punta giniluta, hindi ko kalimot, no? Abdokos Bohol. Hangtod nga, wa damha, nga dito na po ko, nakapanginabuhi sa Bohol. No? Nagkatong among giyatuan nga sa Trinidad, no? Across the anang island, Hingutanan Island, na dito ang atong sewage farm. No? Salamat kayo sa Bohol. Pero happy to po maminyong taga Bohol. No? Pareha ni akong partner Mitch, nabiyang naminyong ang taga Bohol yun. Ikaw po ng mga sawa, piliagin ang taga Bohol. Manang ako itong ipagita ito akong girlfriend. Pagkata na po naka-girlfriend mong ko, kaya kato mong silingan, mura mo sa siya si Flor de Luna. Kampay sa ina sa una, itong Flor de Luna o Annalisa. Muna nga, salamat kayo, Dr. Benjamin Masiri sa imong pamilya. To our Vice President for the Visayas, Dr. Danilo Bornales, the National Director for ACCERT Youth and Corporate Auditor, Dr. Elmer Palacio, the National Director for Emergency Response Program, Dr. Josepos Grenia, the National Director for Anti-Crime Program, Lieutenant Fernando Samontanes.
our National Director for Traffic Support, Mr. Aquarius Alcover, and the National Director for Environmental Program, Mr. Jose P. Ahong, Jr. The Board of Directors, Mr. Miguel Lawrence Ortiz, esteemed members of ACCERT, friends, ladies and gentlemen, maayong gabi, kinakamdanan. I bring with me the great honor to be part of the General Assembly and mass oath-taking ceremony of an anti-crime community emergency response organization that has proven its commitment to serve to the public the anti-crime and community emergency response team, or popularly known as ACCERT. Since the start of the pandemic early this year, our city has been one of the most badly hit, with our source of income, the tourism industry, totally shut down. Many lost their jobs and tourism-related livelihood became irrelevant and unproductive. Ubay-ubay sa atong mga kaigsuunan na nawagtangan sa trabaho o panginabuhian. Gani, subo kayong pamaladungon nga adunay mga kinabuhi na nakalas tungod sa COVID. The city government of Lapu-Lapu worked so hard to control the spread of the virus, flatten the curve, and restore normalcy in the city. We have won half the battle. However, we need to sustain our gains while eagerly waiting for the vaccine. For the past several days, we recorded no new case of COVID. It's already 21 days na zero case na sa coronavirus. But we should not play complacent. We must not let our defenses down. We still have to strictly follow the health protocol. We must not give corona a chance to multiply again. But after the months of closure due to quarantine measures, I can proudly say that we gradually bouncing back. In fact, we were the first among the tri-cities to place under modified general community quarantine with lesser restrictions to trade and commerce. Resulta kini sa atong agresibo na pagkampanya sa pag-edukar sa atong mga kaigsunan upunganon aron malikayan pagkuyanap sa virus o pagsulbong sa kaso. Having said that, we have gradually opened the city to local tourists through our Balik Turismo program to hopefully jumpstart our economy and once again boost the trade and commerce in the city of Lapu-Lapu. In line with this effort, I need all the help and support from the anti-crime organization and emergency response team to maintain a safe Lapu-Lapu city that is conducive for its residents as well as tourists, both local and foreign. As force multiplier is safeguarding the community against criminality, violence, and loneliness requires a lot of commitment and dedication. I am amazed that how people from different walks of life volunteers to be part of ACCERT, whose
motivation is to protect and serve the community. Thank you for sharing with me one of my topmost priority, which is to ensure the safety and security of our communities and the Opunganon people in particular. With the combined efforts of the authorities and ACCERT, plus the vigilance of the community members, crime and violence has no chance to thrive and foster in our midst. As the mayor of this city, I assure you of my continued support in all your endeavors, particularly, of course, of performing your task as a safekeeper of the Opunganos. Not only in Opunganos, the whole province of Cebu. Niadimi ang mga nakalain na mga lugar sa ato ang mga syudad o lungsod sa probinsya sa Cebu. To all the officers and members of ACCERT, I wish you more success in your field of work. Mana nga sa tinutunay na because of ACCERT, especially in the city, you can imagine they work so hard 24/7 without any honorariums they will receive. Di kakakita og tao nga adunay ingon ana nga dedikasyon sa pagtabang, sa pagkabana, sa kahintang, sa katilingban. Talagsaon ra kayo. Mao ni ang mga klase nga mga tao. Kung ingon-ani pa lang ang tao sa tibuok Pilipinas, way krimen may tabo. Kay way batlumon. Mana nga saludo ko kaninyo sa inyo ang serbisyo nga gihatag sa ato ang syudad. Gani nakaingon ko nga grabe ang inyo ang buhat. Muna na naan ninyo ang sa inyong kaugalingon, sa inyong dughan, sa inyong kasing-kasing, ang pagpangalagad sa katawhan. You want to leave a good legacy to the community. Muna gingon na sugotag sa dili, nining kalibutan na kitang tanan lumalabay ra. Sugotag sa dili, kitang tanan mga matay. But what's the most important? The most important is sa diyang buhi pata aduna tay maayong binuhatan nga dili nila mahikalimtan. Muna nga dako gyud nako pasalamat sa ACCERT kay nga atong kapulisan kurti lang yung gamaya. One policeman is to 500. Pero diri sa atua is 1 is to 1,200. Dili maato sa atua pulis. But because of ACCERT, na mga volunteers, your spirit of volunteerism, mo na nakahatag ug dakong tapang sa ato ang syudad. Muna na to all the officers and members of ACCERT, I wish you more success in your field of work.
Daghang salamat sa inyong walay buas kung makanayong pag-alagad sa katawhan. Sa inyong way kukaluya sa pagserbisyo. Muna nga, hindi ko ka-imagine, taksa na kay tao may wala na ng serbisyo, nawa magunahuna kong bayan. Ang iya, ikalipay niya na makatabak siya sa iyang isip katao. Mana, together, we are stronger. And together, we work as one. We will heal as one. Na kumingon kaninyo, in behalf of the city of Lapu-Lapu, ako na lang ipabot ang lakong pasalamat kung nining pagkatao sa atong balaang bata. The birth, we celebrate the birth of our Savior. Mana na pasalamat na niya, we will thank Him na kita nakasurvive with this pandemic. Taghan ka na to, kita mga, we are all frontliners. Some of us naigo sa virus. But we will thank Him. You know why? That's the gift of baby Jesus. Ang regalo nga nanawat nato, makita na ata karon, anatas maayong panglawas, ug padayon sa ato ang pagpangalagad at pagservisyo sa atong komunidad. So kaninyong tanan, advance Merry Christmas and a prosperous COVID-free New Year. Maraming salamat. Thank you very much, Honorable Ahong, Mayor of Lapu-Lapu City. Let us now proceed quickly to the